je drago da mi onaj crni čovjek ukrao čizmice. A zašto ti je drago? Zato da sam s čizmicama bio u vatri i čizmice bi imale sada ranu na peti, a to bi bila velika šteta. Za moju ranu je lako jer će naskoro zarasti. Ja bih sigurno 3 dana plakala da imam takvu ranu, ali ja sam ovdje imala ranu. A kada si imala tu ranu? Ne sjećam se kad sam imala. A da li te je jako boljela? Bila sam još sasvim mala. To je bilo prije nego li sam došla k mojem gospodaru u cirkusu. A otkuda si ti došla svojemu gospodaru? To ne znam. A tko te doveo tamo? To ne znam. Gospodar veli da nemam ni oca ni majke. A ja bih najradije da nemam ni njega, jer ga ne volim. Njegove su oči vrlo ružne, a jedanput usred noći čula sam kako je pred cirkusom s nekim ljudima šaptao. Sigurno je opak čovjek. Ja bih najvolila da imam majku. Kako je to kad imaš majku, Hlapiću? To ne znam ni ja jer nemam majke, ali imao sam majstoricu koja me često odbranila od majstora. Jedne noći kad sam bio dremovan, uzela mi ona medlu iz ruke i izvela radionicu mjesto mene. To je valjda svakome koji ima majku. Onda bih ja najradije da mi tvoja majstorica bude moja mati. To nikako ne može biti. Hajmo sad u selo, sprema se veliko slavlje.